Maloljetne osobe u Livenskom kantonu itekako su sklone konzumiranju alkohola. Potvrđuju to i rezultati nedavno provedene ankete u ovdašnjim srednjim školama. Na uzorku otprilike oko 1600 djece, znači 43% djece na općini Livno znači konzumira neku od vrsta alkohola. Slična situacija je i drugim općinama naše županije. Evo ja bih rekla da je taj postotak najveći u Glamuču i u Tomislavgradu, znači gdje daleko prelazi preko 50%. A da je alkohol itekako dostupan maloljetnicima u ovom kantonu i nije neka novost. U gotovo svim kafićima i trgovinama oni ga mogu nabaviti bez ikakvih problema, unatoč zakonskoj zabrani. Kafići nesmetano reklamiraju i takozvane partije sa simboličnim cijenama alkoholnih pića, a da to mnogi i ne primjećuju. Pije se alkohol. Kao Jeger, Orahovac, Pelinkovac, Stok, tako, piva. To se najčešće pije na večer. A sada kad je nastava, kave se piju. To bi trebalo zabraniti, po meni. Eto. A niko ne zabranjuje? Pa nije, ali šta ćete? Mora nekako zaraditi. Niz je faktora koji doprinose ovakvom stanju. Roditelji sve više zapuštaju svoju djecu u smislu toga manjeg nadzora nad svojom djecom. Odnos između roditelja i djece je daleko narušeniji nego prije 10-ak godina. Alkohol je sve dostupniji. Ono što policija radi, to je znači jedan, da kažemo, represivni program. U teoriji da, ali u praksi baš i ne. Ocjena je mnogi. A onaj komu toči piće, onaj tko je s njim ili onaj ko naiđe i vidi ga, to zaista ne vidi kao problem koji bi možda trebao prijaviti Centru za socijalni rad. Upravo za inspekcijske poslove stvarno trebaju početi malo ozbiljnije pristupati ovom problemu i ovdje nam roditelji mogu biti veliki partneri vezano za rješavanje ovog problema jer se radi o njihovoj djeci. Mislim da su oni ti koji prvi trebaju progovoriti i prozvati određene institucije da li su zakazale. Mnogi se ipak slažu s tim da je čitav niz onih koji ovom problemu u Livenskom kantonu ne pridaju dovoljno pozornosti. Bez puno samokritičnosti predstavnici mjerodavnih institucija ističu kako je ipak najveća odgovornost na roditeljima, ali kakva je odgovornost na njima, neki konkretni odgovor baš i nije moguće dobiti.